Pozdrav ljudi, evo me na jednoj posebnoj lokaciji, za vas novoj, za mene već dobro poznatoj. Ova lokacija ima vrlo zanimljivu priču. Ovdje sam bio prije 2 godine prvi put, pronašao sam taj bunker. Tad je bio u jako lošem stanju, pogotovo njegov ulaz, zato što 1944. godine Amerikanci su gađali ovo sklonište i ulaz je bio zatrpan i bilo je samo u onom polukrugu malo otvor gdje sam se mogao prošuljati. I kad sam sve snimio i kad sam izašao vani me je čekala policija, to jest policajac i policajka, pitali su me šta radim. Vjerojatno su negdje ovdje u šumi na drvetu imali postavljenu kameru, pa im je to dojavilo da sam ja unutra. Tad mi je policajac uzeo kameru i izbrisao sa memorijske kartice cijeli video i rekao mi je da me ovaj put neće zapisivati ni ništa, ali da se ne pojavim ovdje unutar godinu dana. Onda kad je prošlo godinu dana, ja sam opet došao da vidim kakva je situacija. Tad sam zatekao radnike ovdje sa mini bagerom, počistili su cijeli ulaz, zabetonirali su novi zid lijepo, stavili su rešetku i 3 lokota su bila, 3 one brave, tako da nisam mogao ući. Pa sam odlučio danas opet da navratim godinu dana poslije, da vidim kakva je situacija, da li postoje neki vandali koji su možda otvorili i ušli unutra. Bunker nije nešto, ali je interesantan zato što se nalazi ovdje je sjeverni dio grada Stuttgarta. Ovdje su kuće, glavna cesta i ovdje u šumi je same to sklonište koje je bilo od velike važnosti tokom Drugog svjetskog rata kad su Amerikanci i saveznici bombardirali sam grad. Ovdje se mogu vidjeti ovo što su bili prije godinu dana, to su ti blokovi koje su ovi radnici izbacili van. Tu je bio ulaz, prvi ulaz je bio ovdje i ovo je sve bilo zarušeno i samo tamo onaj dio mali je bio otvoren gdje sam ja onda se mogao provući i ući unutra. A tu negdje su me čekali sa kamerom, nadam se da je sad nema. Evo to je sad taj novi ulaz i kao što ja vidim neko je skinuo lokote. Da, bile su 3 lokota su tad bila, 1, 2, 3. A sad vidim da je to otvoreno. I ovaj dio je novi zabetoniran, vidi se da je to taj novi beton. A ja sam ulazio onda ovdje negdje. Ovdje negdje je bila ova ta mala kosina i bilo je puno ovdje zemlje, šute i svega. Tu sam ja onda se provukao i ušao unutra. Evo ovo sam mogu vidjeti ostaci od bombardiranja samog tog ulaza 1944. Tu se vidi da su svi ovi zidovi, plafoni popucali od detonacije. I sad dolazimo do onog gdje se cijepa zbog eksplozije, da se procijepa u 45 stupnjeva svaki ovaj prolaz. I sad polako ulazimo u samo sklonište. Tu je kraj i sad malo ovaj duži dio. Neka rosica, maglica je unutra. Sad ide jedan put ovdje desno. Ovo je novo, ovo je friško. Znači od kad su oni vandali razbili ove lokote i ušli unutra, od tad su nastali ovi grafiti. Ovo je baš novo sve išarano. Tad nije bilo tako. To je to. Dalje nema. Tu je još jedan izlaz kojeg više nema i vjerojatno je ovdje netko spavao.
To sad ide sve u H. Radi se krug. Sad ćemo ovdje došao sa desne strane. I mogu tamo lijevo sad ići. Evo vidi se. Ovo je stijena. Još jedan put ovdje je mala niša. Praktički ja sam sad negdje već ispod ceste. A ovdje dalje bi se došlo još ovoga dublje. Možda sam već ovdje i ispod onih prvih kuća. Tu negdje, da. Tu je još jedan vjerojatno od izlaza bio. Da. On je ovdje danas zarušen. To su stare instalacije od tada još. I kasnije se više ovoga nije ni modernizirao samo sklonište, niti se išta ulagalo u njega. Tu je kraj. Cijeli je fino izbetoniran, ugodna temperatura unutra, lijepo je toplo, iako je vani oko nule. Tu sam došao, sad mogu ovdje ravno i opet lijevo i doći ću opet na onaj ulaz. Tu je kraj. I tamo ravno i izaći ću opet van, tako da dovoljno mjesta. Ovo je fino iskorišteno ovdje, da se može u sredini još iskoristiti prostor, tako da ovdje može stati negdje do 500 ljudi, tako je barem nekad pisalo u papirima. To je ono gdje sam ja prvi put otišao i ovo je opet izlaz prema van. I sve hladnije i hladnije, friškije se osjeća. I to je to. Danas istražujemo ovaj čudni satelit koji je ovdje postavljen. Ima njega ovdje i tamo ima naprijed zgrada. Sad sam digao dron da vidim kako izgleda, međutim na kucevima zgrade postoji kamera i ovdje piše da ima kamere, ali ja nisam vidio. Tako da ajmo to istražiti. To su neki vojni sateliti koji su lovili neke signale. Pa ćemo vidjeti, mislim da tamo negdje u doba hladnog rata je ovo napravljeno i negdje 90. godina je napušteno i ovako propada. Tako da ćemo vidjeti o čemu se radi. Ima dosta ljudi koji šeću, pa moram biti pažljiv. Ajmo. Ogromno čudovište, metalno. Ja ću vam ovako malo posnimiti okolo, a ja samo radim krug da bi provjerio da li nema negdje postavljene kamere, neke na pokret ili tako nešto, pa ću onda probati ući unutra tu preko ograde u ovaj podrum da vidim šta ima, šta se može ovdje naći. Ovo moje dvojica su se nešto uzvrtila, čuli su nekog da je došao sa autom pa se nešto boje, nemam pojma šta rade. Evo ih tamo čuče, vidite ih gdje su se sakli. Tamo se čuje sad neko gore da je došao do one glavne upravne zgrade, pa ćemo vidjeti o čemu se radi. Evo, ko da kenjaju tamo. Siemens u suradnji sa Manom je ovo radio.
Znači Siemens je vjerojatno dao elektroniku, a manje dao motore i ostalo. Šta je ovi dvojica, šta je sad? Šta je njima zagustilo? Wasser drin leider. Viel. Schade, das wäre jetzt cool. Oho. Das ist ein fucking Bunker, Leute. Das ist ein Bunker. Gehen wir runter? Das ist Nein, ist Wasser. Oh shit, das ist ein Bunker. Ich hab gewusst, das ist nicht ohne Bunker. Ja, das ist Bunker vielleicht verbindet mit Gebäude. Oh je, das ist voll. Fuck. Ich hab gewusst, das war Notausstieg. Irgendwas muss es sein. Das ist der Bunker für Wasser, der ist da zu heizen. Postavljamo da su ove dvije strane, to jest sami satelit i ona glavna ova zgrada spojene ispod tunelom, ali puna je vode. Zima je i pale puno kiše, tako da se ovdje ne može unutra. Vidjeli smo sa drona kad smo ga digli da je postoje ovoga kamere na svim uglovima, pa ćemo se probati negdje probiti ovako sa strane. Da vidimo da li možemo doći negdje da nas kamere ne ulove. Jan, kommst du ein bisschen links? Weil Kamera ist jetzt hier. Da ist keine Lampe vielleicht, da ist auch keine Kamera dann. Scheiße. Kamera musste gehen, hat er gesagt. Der ist auf Handy. Ist die zweite Mann. Ja, aber wir sind jetzt hier auf der Mitte. Was machen wir jetzt hier? Der ist jetzt vorne. Ja. Jetzt die zweite. Beide jetzt. Keine Ahnung. Da ist auch was.
1975. 75. Das ist kalter Krieg. Guck mal, das Schild. Geil. Problem ist krass. Ich glaube, irgendwie glaube ich, dass das. Ich habe immer mit der Arbeit ist, aber das sah mir so komisch aus. Ja. Hey, ist das Kamera oben ha? Ja. Oder? Ich sehe es nicht. Da kommst du hier auf Ecke, da wo ich die Dach. Ach, da oben auf dem Dach. Achso, okay, könnte eine sein, ja. Kann man vielleicht jetzt hier gucken, was, wenn ist das Kamera. Okay. Weil hier vielleicht die zweite Fensterkammer offen. Da wo ich die Rolladen. Aber es ist da hoch und dann gucken wir. Ja, wenn ist das Kamera. Aber Jan, Scheiße, Schade. das ist, hey Opa. Sorry. Nije nešto, ali 500 ljudi iz okolnih kuća kad se ovdje mogu skloniti je od velikog značaja. Pogotovo 1944. kad su bila velika bombardiranja samog grada. Meni interesantno jer evo nakon 2 godine i iz 3. pokušaja sam uspio vam ovo snimiti. Tako da hvala vam na gledanju i uskoro se vidimo u nekom novom zanimljivom mjestu. Lijep pozdrav do tada. Audio Jungle.